Uba agahinda ni kose mu gihugu cya Kenya nyuma yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 10 inkuru mbi yaje ivuga ko Raila Odinga wafatwaga nk'inkingi ya mwamba mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya yitabye Imana. Odinga benshi mu banyakenya bamumenye ku izina rya Baba. Yapfuye afite imyaka 80 y'amavuko aguye mu Buhindi aho yari yaragiye kwivuriza. Bivugwa ko yazize uguhagarara k'umutima ubwo yari arimo kugenda mu masaha ya mu gitondo. Odinga yapfiriye mu bitaro by'amaso byitwa Ayurvedic Eye Hospital Cum Research Center biherereye ahitwa Kotatukulam ni mu karere ka Ernakulam. Urupfu rwe rwabaye mu masaha ya 3 za mu gitondo kuri uyu wa gatatu ku isaha yo mu Buhindi. Yari amaze iminsi 5 yivuriza mu kigo yaguyemo. Yari yaraherekejwe n'umukobwa we ndetse n'umuganga we bwite. Ubuyobozi bw'ibyo bitaro bwavuze ko nyuma y'urupfu rwe ibindi biri mu maboko ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Ambasade ya Kenya iri Delhi. Odinga yarasanzwe ajya muri ibyo bitaro nyuma y'aho umukobwa we Rosemary Odinga yabyivurijemo nyuma y'uko yari yagize ikibazo cy'amaso agahuma hari mu 2017. Icyo gihe yashimiye abaganga kuba barongeye kumufasha akareba mu 2019. Indwara z'umutima ni kimwe mu bibazo bihangayikishije cyane isi uyu munsi kubera ko umuryango wita ku ndwara z'umutima World Health Federation ugaragaza ko impfu ziva kuri izi ndwara ziyongereye ku kigero cya 60% mu myaka 30 ishize, aho zavuye kuri miliyoni zirenga 12 mu 1990 zikagera kuri miliyoni 20,500 mu 2021. Abanyapolitike bo muri Kenya hamwe n'abategetsi bo ku isi yose barimo Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi Narendra Modi kuri uyu wa gatatu bahise batangaza ubutumwa bwo kwihanganisha umuryango we. Samia yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Odinga, avuga ko Afurika yose ibuze umutegetsi w'intyoza. Modi we yavuze ko Odinga yari umutegetsi w'inararibonye kandi wubashywe akaba n'inshuti y'Ubuhinde. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko Odinga yari umutegetsi washyiraga inyungu z'igihugu cye n'umugabane we imbere y'ibindi, mu gihe Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yavuze ko Odinga yari umuntu ukomeye uharanira demokrasi akaba asize umurage uzakomezana nyuma ye. Mbere Perezida wa Kenya William Ruto yari yasuye umuryango wa Odinga mu rugo rwawo mu murwa mukuru Nairobi ndetse yihanganisha umupfakazi we Ida Odinga hamwe n'abandi bo mu muryango we. Intumwa ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi hamwe n'umupfakazi wa Odinga bitezwe kujya mu Buhindi kugenzura ibikorwa byo gutahana umurambo wa Odinga. Abashyigikiye Odinga bakomeje kujya mu mihanda mu bikorwa byo kumwibuka, cyane cyane mu bice byiganjemo abamushyigikiye ibice byo mu burengerazuba bwa Kenya no mu bice bimwe by'i Nairobi. Odinga n'umwe mu banyapolitike bari babirambyemo muri Kenya kubera ko yabitangiye mu myaka y'1980. Urugamba rwe rwo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu cy'ishyaka rimwe rwatumye afungwa inshuro ebyiri kuva mu 1982 kugera mu 1988 no kuva mu 1989 kugera mu 1991 hari ku butegetsi bwa Daniel Arap Moi. Mbere yafunzwe azira kugerageza guhirika ubutegetsi mu 1982 bituma amenyekana ku rwego rw'igihugu. Mu gihe kinini cy'ubuzima bwe muri politike, Raila Odinga yabaye ikimenyetso cyo guhangana n'ibitagenda hamwe n'ikimenyetso cy'amavugurura ya politike, ndetse urupfu rwe rusize icyuho gikomeye cy'umuntu ushobora gukomeza umurage we. Odinga yabonwaga nk'uwarazwe politike na se Jaramogi Odinga. Uyu yabaye vice perezida wa mbere wa Kenya nyuma y'uko iki gihugu kibonye ubwigenge, ariko mu 1966 ava muri guverinoma nyuma yo kutumvikana n'uwari perezida icyo gihe Jomo Kenyatta. Raila Odinga yarazi gukusanya imbaga y'abantu ndetse yari umuntu ukomeye cyane muri politike ya Kenya. Yiyamamarije kuba perezida inshuro 5 ariko nta na rimwe yashoboye kugera kuri uwo mwanya. Muri buri matora ya perezida yiyamamajemo kuri izo nshuro, buri gihe yanze ibyayavuyemo, akenshi akavuga ko yibwa intsinzi. Uku guhuzwa kwa se Jaramogi ndetse n'umuhungu we Odinga guturuka ku kuba bose barakunze kutumvikana n'ubutegetsi bwabaga buriho muri Kenya. Se Jaramogi Odinga wo mu bwoko bw'Abaluo buza ku mwanya wa kabiri mu bwinshi muri Kenya yashakaga umubano wa hafi cyane n'izari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, Uburusiya bwo muri iki gihe ndetse n'Ubushinwa, mu gihe Jomo Kenyatta yashakaga umubano na Amerika n'ibindi bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi. Uku kutumvikana kwabo kwarushijeho kumera nabi bituma Jaramogi Odinga afungwa amezi 18 kugera ubwo yafungurwaga mu 1971.